Jamipo ni thain koraner kebarni Assam State School Education Board pen high secondary sadnang ang thek taklang pondo. Lasot teng pen Karbi Anglong Autonomous Council Education in charge IEM retired tok ni pen ametang muhalong herang PMI ni pondo. IEM retired tok bi pen kaning ye ponte anikan bang pen le langdam porote pining nikan sunai kora drop anikan high secondary asadang ang thek adang ke nisen asonsi ek ponong do. Athe kedang tang ningkan po prangke higher secondary asan lang ang tek 80% abersi tek ponong. Staminon abang ke pijo pen higher secondary asan lang yung natumapai nang bat bomlo. Mate ang songsi adu bomlo. Nasi pining tuniran korat prokaningkan Karbi Anglong along 94.10%, West Karbi Anglong 98.36% ang polong dunyo. Lapen science stream abang ke Assam along pen West Karbi Anglong si akan tu yang dengan polong dunyo puta IEM Richard tok di pen ninjepon. Langdam sinang non kidobom IEM Richard tok bi edition in charge long that pen Suriname korak pemaningkan arts stream along Karbi Anglong pen 51.93%, West Karbi Anglong long 72.41%, commerce stream Karbi Anglong long 81.16%, West Karbi Anglong long 97.18%, science stream along Karbi Anglong pen 73.82%, laban West Karbi Anglong long minutta ununde. Suriname korak pemaningkan arts stream along Karbi Anglong pen 75.9%, West Karbi Anglong 86.57%, commerce stream Karbi Anglong pen 88.1%, West Karbi Anglong 92.59%, science stream Karbi Anglong pen 86.13%, West Karbi Anglong pen ke nuta ununde. Suriname korak po aningkan arts stream along Karbi Anglong pen 64.54%, West Karbi Anglong 81.3%, commerce stream Karbi Anglong pen 80.57%, West Karbi Anglong 97.14%, science stream Karbi Anglong 65.36%, West Karbi Anglong 100%. Lapen pining Suriname korak trokaningkan arts stream Karbi Anglong pen 70.25%, West Karbi Anglong 83.17%, commerce stream Karbi Anglong pen 82.49%, West Karbi Anglong pen 95.65%, science stream Karbi Anglong pen 94.1% lapen West Karbi Anglong pen 98.36% nasi di Polong Lundo. Kini aningkan mixer natong si ponlong ya. Udam tang lo puton te asang sang result pen langdam lo ponte higher secondary alam bangke ningkan po apra ke itu kaitan ni 50% below ang kita kita lah higher secondary ka. Kami nono bangke itu paju kan itu cepat amat grafik dan grafik ang songdang pembeli mesti pembeli. Tapi ini nga bangke Karbi Anglong bangke arts ke 70.25%, tapi West Karbi Anglong bangke 83.70%. Commerce bangke 82.39%, lapen West Karbi Anglong commerce bangke 95.63%. Science bang ke Institute ini ke Ola Samalong si West Karbi Anglong ke top 3 sekian 98.36%, lapen Karbi Anglong bangke 94.9%. Tapi itu kasing hon Dr. Tiliran Long hang IEM
Kaljengo Autonomous Council alang in studies and development alang Milifan Education and Department and development ni tung bol ikan in anten education anak kepakrang konsulsi apa 22 anikan anikan Milifan itu gimnastik election dulu lah tapi mention Milifan ian dan development ni school ka visit along nationality international dinkan natin organization as generation center no kapag organization atin antano na pwede na nag-serap din ka na ito union education na ahoked nito pakang kung bomlo ikut seklong ni rangalan donang nito kepakrang di apa nito bol ini kami minta ko ang bongke itu ini ako nang ko ke locally ang na yung kami so awareness became hectic and wrong ang bong atop ano lo ang kami kelompok together apo itu milita kami sa skill quality education ke wajib akan kelompok kelompok nanti kalau saya dengan son dukok utama satu negara milita kabur tapi SSLC result kami masih belum akan ke 50% belong sila 49.93% ke in the year 22 ni kami di kalau kita ia minta sebilang mereka kita 50 across 50 lah kami Dr. Tuliran orang alang ini tingkatan investment itu temrap alang ini leadership and second education akhirnya na antan ka boli ka nito jadi siya ng tantan itu 75.47% itinong natin top 20 long 15 long sige atang ke 30 25 26 27 along si itinta ka long ke Pilipinas kami na tong tibang bom si 24 aningkan ke ako 81.60% SSLC result itu. Apila tu si up down, graph ang up. Ako tengah ingat sini 54%. Pili nga bang ako 55% ng the profit. Abi ang sini. Ako tengah kata. Apa yang West Kalian long dalam pun tak. West Kalian long itu jenis ini apa ni? Bukan ayam nama tu tapi kita tu sebelum long kita 30, 28, 29 na position ng Kitaglang. Kami pinili ang between Teglong lo, 23 ang incumbent with 56% ng nila. 24 ang incumbent ke 2024, SSLC a result to 78% ng nila. SSLC a result 2025 ang incumbent 15% ng nila. 18 position ng nila. 25 ang incumbent 57% ng nila. Non ang 55%. Western dunia. Okay, science of SSLC tended to know higher secondary final examination the result on that top second in the country managing the science stream. Education anak harus the paparan konsulsi akan yang konsulsi akan itu kajian autonomous council or even atau mungkin education of team that seperti education officers content law staff the anthem law mungkin kabur itu yang ini kadok dari kamera pada ini ini result ulang terbikin ini orang dulu apa yang langkah itu bahkan bom lu seperti itu tapi
Nilai kami ketinggi dengan top kadang ada keting kan selang dia rata. Education lagi loh bang. To criticize immediate right. Bon kami the suggestion bang lagi tinggi apa. Itu apa nak criticize itu. Tinggi dengan pang nang kilo apa. Tapi tapi politically kan itu apa nak tinggi kan kain nak nak tinggi itu apa bang tu ini nak katakan. Nanti constructive method kan itu apa nak criticize ini. Saya kami apa yang nak itu apa nanti tinggi job nak iklan job nak ini jadi job apa. Kalau kita pun itu dan pun dia apa. Ningarong Nigeria mengalami government school atau improvement domong. Sedangkan ada tinggi usaha macam kita nanti data collect ni pun kita sebelum itu. Private school kan saya jadi kita jangan ke kewan report itu kita ni itu. Sedangkan ada kita ini. Mereka kita non sebelum ini nanti government school lalu sedangkan ada result kita sebelum 100% dari tulong saya selong kami ke pas nanti kumri dam loko nanti selong ini KGBB school ason si 100% apa yang Ringmohom school ason non Ringmohom school dikti ason jaga student online 100 plus ke pas ke dan niat sudah jangka non ason dari school ke result ini sekolah operating school ason so ada ke 2022 income dia ke pas ini tahu zero first division level second division or third division level ini high school visit sih sedangkan langsung school visit sih no ke 100% zero no no higher secondary ka zero itu 94 something zero langsung na school tu sedangkan school ni visit kan itu team visit kan ada ni teacher setting commitment kan kita bisa ngajar itu teacher setting अपन blame कर सकते हैं school अपन blame कर सकते हैं government अपन की blame कर सकते हैं देखो आपकी आपको आपकी अपन आपकी आपको आपकी अपन conflict नहीं awareness आपको खाला education system में लो जैसे कि मिशन भी अपन तो पोची ना तो किताब ना आपको भी किसी भी अपन Yung also yung first division ng tulong din natin letar tulong people letar tulong din natin top 10 ng hindi kagi sumatong mission natin natin tuloy lang tayo atin kita kapoti 8 hours 9 hours 10 hours kita poti din kita ni first class student first division student natin letar people tulong kasi public na din kasi lahay apa itu people ating kami responsible and the no que hala school upon ke blame kan lo ke ada itu kasi no itu kailangan inform natin tingnan yung mami upon communication kung bono boy kung bono natin no teachers recruitment upon itu already done graduate teachers and PGC and subject teachers I Hindi teacher, maths teacher, science teachers, sabi din ng buo. Non kiwan sing ani ang bangko lahat ng sila appointment bilong po, pipigil po, pilong po, at interview call at lahat yung teacher nito kasi lahat school along, government school along, ante listen at teachers at lahat sumara sa ante. Especially itu mau semua prepare nanti Hindi kan sociology, maths kan sociology, science kan sociology. Kalau hai kan jadi itu mesti jangan tu.
first division hi din second division hi din kal hai mark hi di form kan ke fail din de really jadi tu aku kan kami long itu ke fail dia jadi asilahai akita ke kan itu asilahai ke kan dan kemudian lupakan ke appointment kilo berapa lahai kita ke kan government kan ada itu body control kan lahai kita ke equipment kita lupakan itu ada jual asal sih ni ponji itu halah yang ini jadi dia itu society background tu na ansu si claim pon na la khai akan kiam claim pon ji di kan di bar ko background pon na ji development na ji bisa ni akan si ke itu education ada pon itu na ha itu charlie pon na ke boket aste ka jo India lo top number one literacy lo lo pon Mizoram Mizoram lo aku macam itu charlie di na la Mizo tu macam work culture tu que podían presenti la antes que poplan con kado gobe dilebante nili alantum nili je po to matan kan podía para tenten kakini kan studente young nijo itu kan kan body pun charge level kan long body pun itu kan itu plan awareness plan kan ada festival kado nanti la long top one Tapi itu keboknya pasti aku mungkin strategi kiri di lagi popang ko lagi itu orang malam itu dan lagi ha alamang tu parti alam dah kau biar lagi bahaya kata boleh mungkin kan itu amisi tapi popang ni itu people of it division is the backbone of the society right jadi